Uyingane ukuthi-ke ngempela namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinya khona le video mabuqala ngena kule channel wenzela sikhaya ucindezele usubscribe. Umculi kaMaskandi Ithwasa lekhansela usedlulise-ke umlayezo kwinsizwa kuGeh Gcobo ey'nkundleni zokuxhumana, wathi-ke Geh Gcobo, ngikukonsile ndoda, kuzomele-ke ulilungise iphutha lokuthi-ke awungiqashanga kumbuso wamaciko ekubeni awungifonelanga-ke mina ungexwayise, nalokho kokuthi-ke awungiqashe emcimbini yakho yonke-ke noma-ke yakho yonke. Ngiyazi inhliziyo yomuntu idle ekuthandayo, kodwa-ke bafo i-wrong lento yokuthi ungikhiphe inyumbazane. Wazi-ke ngake ngazincengela kuwe 2 years ago, ngakubhalela-ke ngithi ngicela ukuthi uma-ke kukhona iphutha engingalazi ngicela-ke silikhulume sililungise. Wayifunda-ke imeseji wangangiphendula. Bafo ngcono-ke mina angiyena umuntu othanda ukukhuluma noma-ke ukuphoxa abantu. Mina-ke njengothwasa lekhansela abaculi bonke bangikhonzile, kumele-ke ngibathande ngokulingana. Ngoba umaphulo sengimdala ngokwenela, kumele ngingene ezindabeni-ke zepolitiki. Ngiyabonga wey'ngane zakithi. Kusho kanjalo-ke lo mculi kaMaskandi. Kanti abalandeli bayakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana nangosanele Mkhize uthi-ke ukhule ngokwanele ukuba sezimpini, ikakhulukazi ongazazi-ke zaqalaphi. Nange ulinde kuhle emqadi uthi-ke noma-ke ngicabanga ukuthi-ke wangeke eqashe. Vele-ke labo-ke ingakho-ke ngakufonelanga waxwayisa. Vele-ke iningi lalaba abakuthanda ukuduma-ke kaMaskandi okungaqhamuka-ke lulayini wangapha-ke phesheya komfula wodumo. Kusho ukuthi-ke usho-ke uthukela. Wey'ngane zakwethu nange umkhantsele kwezebhova impela-ke qhawe senifuna-ke ukuqashwa ngenkani. Zingane zizothi-ke niphuphe-ke othandaza nozimdola. Heyi wey'ngane zakwethu, ezinye izinto-ke ezizifundayo la uyabona nje ukuthi ngathi asikhulumi. Mina-ke sengifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho, hlangana phakathi comment section.